Thobela ba geshu ke a letamisha go le gausi mo leng gona ke rata go le tsebisha gore re a go berekela ka mo Janfes mo la radio ya SK tomorrow morning ba ileng gore le gausu le ka tla ndena re gona go ka le thusha gona le holo mo gausu le tlo gona go kreya the product everything consultation ke a gopela gore ba ileng gore ba tlotla ke tlo ba fa number e santšeng by phone le no ba gone go booka e sa le nako ba gone go booka e sa le nako re gone go tseba re tlo ba le batho ba kae because ke di pharmacy tše pedi tše re berekang mo go tsona le di surgery so tomorrow re tla be re le mo Janfes e re chaisha re ya ka gae so ke re le re ba ileng gore ba tlo ba gona mo Janfes ke a le gopela gore phone la nomoro ya 071 398 1508 071 398 1508 ke a le gopela le phone le ngone jwa le re gone le booka and then re tseba re tlo ba le batho ba kae ba ileng gore ba tlo hloka thusho ka mo site ke bolela batho ba ileng gore ke ba botafolokopo ba hlomba itla kua gae maybe ba tlo tsoga ba swara tsela ba itla kua gae ska kra le ya kua gae le ntloka fro ke a le gopela gore lena le leng gausu magageshu nomoro shiwe 071 398 1508 e phone leng no and then re gone go le booka le gone go tla go kra thusho go sasa ke a leboga ke lebogile kudu